Orain argibide sustapen eta kontrola talean sartzen gara, ez dakite, presazko moziorik balego, orain zera momentua. Está mirando las preguntas, ¿no? No, pero presazko mozioa, ez. Eta gero, errogu eta galderetarako momentua da orain, ez dakit, zer bat dugu kasuan, por eso. Ahora, en el último pleno aprobamos una serie de modificaciones presupuestarias que incluían un número de inversiones a propuesta de este grupo municipal. En este sentido queremos saber los pasos que se han dado, si se han iniciado, en primer lugar para la localización de un edificio susceptible de convertir en albergue, en su defecto un terreno o cualquier otro sistema para la instalación del albergue, si se han dado pasos. Y en segundo lugar, sobre nuestra otra propuesta, con la contratación de una empresa consultora especialista en turismo para que efectúe un estudio de las oportunidades y las potencialidades para este municipio y saber los pasos que se han dado un paso y en qué estamos se encuentran. Bueno, esto yo creo que requeriría una reunión bastante más larga, al menos una explicación en pleno, pero bueno, ya que estamos, sí que se han dado algunos pasos respecto al albergue. Lo que es de edificios municipales no disponemos de ninguno en este momento, entonces se está estudiando para, bueno, en diferentes terrenos que hay en el municipio donde podría localizarse. Bueno, este estudio lleva de antes ya de la modificación presupuestaria, no es algo nuevo. Que ya estábamos trabajando desde el equipo de gobierno, entonces bueno, pues sí que se han dado pasos, sí que hemos hecho cosas independientemente de las risas. Y luego, respecto al contrato de la empresa consultora, bueno, en principio, bueno, has estado comentando ahora que parecía que era sobre las oportunidades de este municipio, más dirigido hacia el sur y demás, ¿no? Pues en ese sentido, sí. Desde el Departamento de Turismo se venía trabajando en ello, estamos todavía solo hemos mantenido un contacto con una empresa del sector y vamos a esperar que nos dé su propuesta y mantendremos contactos con otras empresas del sector. Hemos mantenido pues, con la empresa que teníamos más, aquella con la que tenemos ya per se un contrato de servicios y por lo tanto es con la primera que nos. Beste erregulo galderarik. Ez badago beste erregulo galderarik, nik badaukat zerbait komentatzeko. Bueno, orain dela ez dakizima denbora, azte bare bat, edo, gure herriko, bueno, edo, gure udalbatzan ordezkaritza duen udal politiko batek, bueno, udaletzeko sarreran, bueno, kartel bat jarri zuen, ez? Eta, bueno, printzipioz hau ez dago erregulatuta eta ez daukagu bat ere problemarik, ez dago bat ere arazorik horrekin. Orain arte herrian, bueno, ez da ohitura edo, bazegoen edo nolabait esatearren, printzipioz jartzen ziren kartelak elkartenak eta herrian herriko ekintzenak eta abar ziren, baina, bueno, nio, antza, ez dakit, alderdi bateko horrela egin da, printzipioz dinot ez dago arazorik, danoi ondo iruditzen bazaigu ez dago arazorik horrelako gure udal eraikinetako zerredetan edo karteletarako egokituak dauden lekuetan alderdi politikoen kartelak jartzeko. Beraz, hemendik aurrera horrela egitea ikusita inungo kesarik egon ez dela eta denei printzipioz ondo iruditu zaigula. Eta hau esan da, bueno, San Pedroak datoz, hurrengo... Bai? Zin kartela izan da? Alderdi politiko batek aztian jarritako kartel bat, da, ez dakit. Zuek jarri duzue kartel bat?
Alderdi sozialistak kartel bat jarri zuen, abortuen... Horregaitik galdetzen dugu, ez gara izaleta ez dakiko zertaz ari zaren, horregaitik galdetzen dugu. Hori garatzen dizuet, horren duan. Dinot, bueno, hemendik aurrera, norbete kartelin bat, alderdiren batek, kartelin bat jarri nahi bat du, printzipioz, inork pesarik jarri ez duenez, denei ondo iruditu zaigunez, jarri nahi izango ditugula, besterik ez. Guk ez daukago iritzi bat, ondo txartu dutu zaigunez, ez dugulako jakin kartel hori den, eta eztabaida bat egon zitekela horren inguruan. Horrela ikusten duzu izan behar dela, edo printzipioz ez dakit, gainean jarri dut. Ez dakit, horrela esan dela ikusten. Ulertu dudana izan da, egoten duzuela ja onartutzat kartela jartzearena, eta gure kasuan, gure kasuan, ez dugu jakin, lehenengo, kartel bat jarri denik, partidu batek jarri duenik, kartela udalaren atean, ez dakigu ze edukina daukan kartel horrek, eta egokia iruditzen zaigun edo ez, eta beraz, eztabaida nire ustez, gure ustez, taldearen ustez, irekita dago. Ez genuke erabaki bat hartu behar momentu honetan informazio guztia eduki arte. Orain nik erantzun duzu, bukatu oso, ez? Nik esaten duana kartel hori jarrita dagoela, eta printzipioz, suposatzen duen zuek udaletzera hainbatetan etortzen zarete. Orduan, arraro iruditzen zait benetan ikusi ez izana. Ez da besterik. Orduan, printzipioz, inorki ezer ez duenez, eta batzutan kartelen asondoa diren, eta bera, barazoak izan direnez, bakarrik esan nahi nuen, guretzat, guk kriterio ontzat ematen dugula, kartel hori bertan egotea, eta, jarrita badago, printzipioz, arautua ez dagoenez, udaletzeko eraikinen sarreretan edo egokituak dauden lekuetan kartela jartzea, egin daitekeela, alderdien aldetik, hori da. Gure ustez, eztabaida ireki hau utzi beharko genuke, sakonago aztertu ahal izateko, eta araudia ezberdin badago, behar bada, beharrezkoa litzateke araudia egitea lehenengo eta behin. Ikusten baduzue, udaletzeko sarreretan alderdiek kartelak jartzea, horretarako araudi berezi bat egon behar dela, uste baduzue, hori, igual ez da bai, beharko genuke beste momentu batean. Horrela uste. Vale, eta... ¿Vale? Bueno, ha quedado claro que el cartel lo ha colocado el Partido Socialista. Nos hemos encontrado con que no hay ningún sitio específico apropiado para la colocación de ese tipo de carteles. Entonces, pues a la vista que hay otras cuantas cosas colgadas, pero vamos, nosotros somos partidarios de que haya un sitio expreso para la expresión de los partidos políticos, igual que hay para la representación sindical, porque así lo reconoce la ley. Pues igual este ayuntamiento debe dotar de ese espacio de comunicación para que, Eta, bakarrik izatea, orain horrengo aste honetan, asteburu honetan, San Pedroak hasi egiten direla, eta, ondo pasatzea, eta ekintza desberdinetan parte hartzea, eta, horrengo 27an arrazkian, bergoi hasiko dela, eta kriston parte hartza dagoela, kuadrilla pilo bat apuntatu egin direla, ikusi dituzu esarreran, gaztetxoak, beraz, espero dutan parte hartzea eta bertan ikustea.